In 1533, Baron Livon built a manor 167 kilometers from the capital of Riga, on the left bank of the Dubna river near its discharge into the Daugava. He called it Livenhof. Livany is the modern version of that name. 3 centuries later, a glass factory was built there. Since then, Livany has been connected with glass plates and dishes. The village was granted the status of a town in 1926. Today, Livany is a town of high unemployment rates, despair and alcoholism. But it could be a town where new jobs were created and industry developed. Es esmu Jānis Fafrots, esmu beidzis Līvānu ģimnāziju, esmu iestājies Rīgas Tehniskās universitātes mašīnbūves fakultātē, un pēc studijām tur es vēlos atgriezties Līvānos. Mans vārds ir Oskars Pastars, es esmu beidzis Līvānu ģimnāzijas 12. klasi, un esmu iestājies Latvijas Universitātes ģeoloģijas fakultātē. Un es domāju, es Līvānos neatgriezīšos. Inhabitants of the town have the opportunity of appearing on Livany local television. In turn, representatives of the authorities are invited to explain the nature of their work. In this way, local television creates a link between town residents and public authorities. What do young people of the town think about life here? And why does Janis think he will return, but Oskars doesn't? Līvānos es neatgriezīšos tāpēc, ka man ļoti nepatīk cilvēku noskaņojums Līvānos. Tas, kā viņi ir noskaņoti, viņi ir tādi nomākti, pesimistiski. Viņi nevēlas neko paši darīt. Viņi grib, lai kāds cits viņu vietā izdara. Tad arī, es domāju, nav īpaši daudz ko darīt. Es domāju, ka es strādāšu pie sava tēva Andoptika uzņēmumā. Un savā ziņā es esmu Līvānu patriots, un es domāju, ka vajag noteikti atgriezties Līvānos. Es domāju, darbu šeit arī var atrast, ja ļoti grib. Varbūt atalgojums nebūs tik labs, bet, tā ir mana dzimtā pilsēta. Es šeit vienkārši gribas atgriezties. Up until the middle of the 19th century, Livany was a town of tradesmen and craftsmen, but in the 1860s, cheap labor, good transport opportunities and local raw materials helped to create a rapid industrial development. During the Soviet regime, the town was allotted the development of a multitude of industries, regardless of local circumstances. Large companies were established, such as an experimental biochemical factory and a house-building complex. Looking for a better future, laborers from all regions of the Soviet Union moved to Livany, and the population increased by the thousands. After regaining independence, many industries geared to the Russian market could no longer develop, and most of the enterprises closed. In 1995, every third town inhabitant of working age was unemployed. Mans tēvs ir bijis bezdarbnieks diezgan ilgu laiku, bet viņš pamazām kaut kādos darbos mazos strādājis un dabūja kaut kur darbu. The unemployment rate of 22% in the town is high, and sometimes Livany is referred to as a town of unemployed. Sunday afternoon at the railway station. Nobody's really surprised at people leaving for other towns. Šeit ir ļoti maz iespēju un prasa cilvēkus ar pieredzi, un tāpēc es devos uz Rīgu. Jo Rīgā var strādāt tā par mācekļiem, ņem no sākuma un pēc tam. Šeit Līvānos uzreiz tā ar pieredzi. Rīgas dzīve vispār tā nepatīk. Es vienkārši devos uz Rīgu tāpēc, ka laukos nav darīt ko pagaidām, lai sevi pilnveidotu un dzīvotu Rīgā pagaidām. Vera, too, is now working in Riga. She used to work in the glass factory, but with the cutbacks in the number of employees, she lost her job. Vera is the only one in the family earning money.
Если бы, например, еще не ребенок, здесь в Риге была бы квартира, вернее, которую можно было бы, ну, как говорится, оплачивать, или хотя бы вот типа как государственной была, тогда бы с семьей, конечно, вполне можно было уехать в Ригу и там работать. Там найти работу в Риге намного проще, и как для мужчины тоже. Мне кажется, здесь вообще скоро все умрет, потому что здесь у нас раньше было столько заводов много, а теперь, по сути дела, ничего нет. Один стекольник, и тот еле-еле дышит. According to the mayor of Livani, Visvaldis Gerkans, it's not the task of the local government to create new workplaces. The mission is instead to increase the competence of the unemployed people by education and also to support private enterprises by offering business loans at low rates. Manuprāt, mēs daudz strādājam, lai censtos samazināt bezdarbu gan ar dažādiem tiešiem, gan netiešiem ietekmes pasākumiem, bet rezultāts ir sajūtams ļoti lēni. Liela daļa, kas vēlas kaut ko darīt, viņi, protams, kuriem, tādas idejas un tā tālāk, protams, viņi atrod, ko darīt, bet, citi cilvēki varbūt nav vienkārši tādi, kā, katrs cilvēks ar kaut ko atšķiras. Un daudz cilvēki, protams, viņi nekad nevarētu, piemēram, tur uzsākt savu privāto biznesu. Viņi varētu strādāt kaut kāds strādnieku vai kaut kas tam līdzīgi, bet, tāda arī pārsvarā paliek, tādiem nabadzīgiem. The Government Employment Service in Livani has been at work for 4 years, creating a link between employers and job seekers. Employers here can find the specialists they need, while employees may be able to find a job or the chance to obtain new skills. No tiem, kas ir bijuši uzskaitē mums Līvānos nodarbinātības dienestā, šī gada pusgadā 300 cilvēki ir iekārtojušies darbā. The Job Searchers Club at the Employment Service offer information on how to get a job. The unemployed are given an introduction to labour laws and social insurance issues. The next step is to write a CV and to consider interview techniques with possible employers. Pie mana tēva darbā ir tur griezušies, pēc tam tēvs ir rīkojis kursus, apmācības, un tur viņi ir apguvuši specialitāti, un daudz arī no tiem ir dabūjuši tur darbu. Many people are ashamed of being called unemployed, but there are also some people who have become professional unemployed. They have arranged their lives living on state subsidies and are not trying to find work. Pats galvenais būtībā ir nevis profesija, bet cilvēka attieksme pret darbu. Un pieprasīti ir godprātīgi cilvēki, kuri laikā atnāk uz darbu, godīgi strādā un laikā aiziet no darba. What do we know about our local authorities? This is one of the questions being put to people in Livani in a questionnaire put together by the Organization for the Development of Livani. Even though the number of respondents is low, it still leads us to conclude that people are poorly informed about the work of local authorities and are unwilling to get involved in planning for the future.